sizoxoxa uhleze ekhaya, sizofaka udriver ozo understand la mhlobo kuno driver lapho intandokazi la ngicabanga ukuthi kuzofanele nicheck ukuthi niyafuna ukudlulwa yilowo kuno driver lapho othandwa ngamakhansela kabi anginawo amanzi babumeya ngicela amanzi kodwa besesho ukhansela athi ngicela usibanibani yinto enhle le eudini ufuna usithola we-track la kwakhona usithola angiwafuni la yini ngingawafuni la 1 alizukufika ngesikhathi engifune ngaso 2 alizukuwenza umsebenzi ngendlela ejulisayo 3 lizobashiya abantu bengenele uma ufuna usithole manje nje uma ungafonela usithole manje uthi sithole ngicela amanzi endaweni ethile uzothi njengamanje ngisemondle uzoqeda ngesikhathi esithile ngizobe sengila ngempela usithole ngaleso sikhathi usefikile kodwa futhi usithole ngeke abashiya abantu bengenele manje uma egcinela uyasha athi ngilindeni ngiyabuya abuye noma ngabe u8 ebusuku abuye lezi inkuzmalanga zethu seyibhakile babhakile manje babuka ama-TV kodwa abantu abanawo amanzi so ke ngizocela lokho ukuthi uma ukhona nesikhwele la ngicela sisebenzise njomani manje kukhona nesikhwele ngicela sisebenzise onjani ovuma ukudlulwa womunye udriver unjani wena ufuna ukudlulwa womunye udriver uthandwa abantu uthandwa ngamakhansela wena yini ungazakhela ugazi lokuthandwa ngabantu uthandwa nangamakhansela mayi ikhansela lifona nje lithi kushoniwe cela amanzi athi ufuna usithola so ke please ngicela ke sibambisane sizofinyelela la isifuna ukuya khona uma sibambisene sizofinyelela sinohlelo ke lokuthi amanzi la ebaqulusini abuye la ebaqulusini uma amanzi esebuye ebaqulusini ngiyowathatha amatragana ngokusheshla nawo wonke awa bese abaqulusi beqala ke nabo okwabo ngiyohlehla nawo nje hlehle nawo ngikwazi so ngenzela ukuthi nibe nikwazi khona nibe nijile kukhona okuyo-inherithwa kuye baqulusini kodwa kukhona siyohlehla nakho thina sithi hayi baqulusi thathani komu ngenxa yezathu ezithile so siyabonga kakhulu-ke ngisakubingelela imfundiso somlomo ngifike semkhaleni shamasi ahlonishwa amakhansela onke omkhandlu wabaqulusi bezululeni olukhansela uShandu waward 2 uZelase waward 11 ukhansela uSiyaya ukhansela wabaqulusi ukhansela Williams ukhansela ezululeni angasephelele amakhansela abasebenzile bonke bomkhandlu yombili owabaqulusi wezululeni umlomo sicela ufika nje umeya useyela ngasemaphethelweni okusitshela indaba ezinhle ukuthi uzoselekelela ukukhipha abantu bakithi osizini siswela amazwi ukubonga ngoba njengomeya wezululeni bekukuwe unqumo ukuthi amatrako wasaphi futhi akekho phakathi kwethu sonke njengomeya bamalokazi obengalingeka ukubuza ukuthi yini ungasinika ngathi ngokushaya kodwa ngenxa yokukwazi ukwanelisa izingane zakho nathi yabaqulusi siyukile wazowakhumbula nokuthi khona i-track owawufisile
ukuthi lifike la gcina lingafikanga because sitomule i-truck number 4 mhlawumbe ukuba lafika ngaleso sikhathi ngabe selifikile nje kodwa liselishayo ngoba ngey'ndathi ey'thize lagcina lingafikanga kodwa nje anginakho mina okukhulu ukuba ngibonge neyalo yinikeza abafowethu laba asebethethe ithuba lokuba ngokufika kwalama-truck bathole ukubeka isinto etafuleni ngathi umsebenzi bangawuphatha kahle bawuphathise okuyikhathi zamantombi konke umuntu ebengafisa ukuthi umuntu ngokushile yimi nje enginovalo lokuthi njengamanje kufanele silungise ukuze lama-truck asebenze kufanele si-athende udaba lomgwaqo ngoba ukuthi sinikeze ama-truck amahle kanje kodwa ngenxa yesimo sey'mvula lezi noma seyidlulile khona iy'ndawo la ama-truck angekasakwazi ukungena khona ngenxa yomgwaqo ngakho yithi njengomasipala kufanele senyuse ibha sikwazi ukuthi si-athende udaba lomgwaqo lokhumbula mntu ukuthi izolo nabakwa-transport abathembisa ukuthi bazobuya ngolesihlanu ukuze sihlale phansi sakhe uhlelo olukahle loku-athenda umgwaqo ngiyethembisa-ke Mntuli ukuthi uma ngabe sesi-athenda umgwaqo kodwa soyi-prioritize imigwaqo le ehamba ama-truck ukuze ahambise amanzi sizobheka yona sibheke umgwaqo ey'koleni ukuze senzele ukuthi ama-truck la afinyelele abantu bangaboni ey'nkundleni zokuxhumana kulezi ama-truck amasha kodwa bangaliboni ushintsho ekuphakelweni kwamanzi ngenxa yokuthi imigwaqo ayikafinyeleli usuthethile oney'ndlela ezimile leyo ukuthi kune-roster bese kuba nesilingo nje sokuthi kube khona amawadi noma iy'ndawo ey'thize ezinikeza i-priority over ezinye kuyawaxova amakhansela nomphakathi kuyawuxova ukuthi namhlanje kade kuyi-roster yami kwa-ward 7 kodwa ukuthi uyezwa kuthiwa ama-truck asebuyele futhi kwa-ward 4 noma kwa-ward 3 la akade ekhona nayizolo nakuthanda kuyasixova uma nje abasebenzi bakho ikakhulukazi abalawula ama-truck bengacophelelisa lokho ukuthi uma kukhona noma yiluphi ushintsho oluzoba khona kwiroster kodwa kube ukuthi wena njengomeya uyazi ukuze nathi usazise ukuthi hayi mfowethu lapho kwa-ward 20 ayizokufika kuwe i-truck namhlanje nasi isimo sibe khona singakwazi ukusebenza. Siyabonga-ke Mthunga, ngicela-ke Mthunga nenjengomeya eshilo siwaphathe kahle ngama-truck i-life spend yawo ingaba yinde kakhulu uma ngabe siwaphethe kahle kodwa nathi usilungise imigwaqo ngoba uma sizohambisa emigwaqweni emibi kwenza impilo yawo ibe mfishane ngethembisane impilo ukuthi sizokwenza okufaneleyo. Siyacela ngasho uNkulunkulu angenzele umusa akuvikele mfowethu akukhulise akwenzele wonke okuhle ukubuyisela umusa osenzele wona sethu kakhulu. Siyaya kuya ngani? Oh, sekhona umshana. Awusandele ma. Ubani obala? Sicela ukuthi konke sikwenza sibuka ikamera ngala ngoba nawo amakhamera la ngakhona. Ubani obala? Lokushutha nesijume nje. 5 4 3 2 1 cut. Siyabonga kakhulu ke bafowethu abantu abathola amanzi. Abantu abaphuze bathola amanzi. Sicela lokho nje. Kulezi insizwa ezizongena kulama truck. Nangale nje ukuthi abantu bazothola amanzi kodwa la bekungafudumele khona sekuzofudumala. Athanda kabe amakati ukuhlekisa ngezo. Vele ikati lilalele eziko nje. So ke njengamanje liyabaleka ke ikati kulaba
siyacela kulaba abathola umsebenzi yondlana emakhaya ndazi ukubonakala mayiseholile umbone uhambe eshaya izikuzethu usedakile lesikhathi engasebenzi ubethu uyokondla mayisesebenza usecabanga utshwala kubaluleke kabi lokho ungigadeleke nje ngalela amathrakhi awagijimi kodwa futhi ayahamba kodwa awagijimi kodwa ayahamba ayafika la kufanele afike khona afika deliver amanzi siyabona uZulu besivulele ngokukhuleka ngoba sekuphelile akabonge abawethu omuhle sibonge kakhulu umsebenzi uhambe kahle uNkulunkulu wethu ongcwele akudikeleke lamatraki eseyokwenza umsebenzi wesizwe uNkulunkulu ngene naseyinhlizweni zabaqhubayo uNkulunkulu wethu ongcwele bacabanga ukwenza okuhle kodwa ukuze abantu bakho babenefithe kulolu hlelo konke lokhu siyazi ukuthi uzosenzela khona namuhla amen.